mo dobranje, braćo moja, kova je stanje. To je selo roda hrvatsko, ga na zapadu drago kivatskoga. Kad se rađa, ona kamen pada, sa kamena hladnu vodu pije. Pa ga bura i mečova bije, kad umire kamen ga pokrije. Da se niko nije, niti će se... Ovo je selo Dobranje pod snijegom. To je najmanje mjesto Imotske krajine i površinom i brojem stanovnika. Susjedi su nam Cisar, Bib, Tijarica, Aržano, Budimir i Biorine. Prirodni uvjeti pružaju baš za život, a gradska industrijska središta donedavna su bila vrlo daleko. No izgradnjom modernih prometnica od Splita, izgradnjom vodovoda i postavljanjem telefonske mreže, sve to ipak je nešto više, a privatni obrt koji se razvija daje tračak nade za razvoj raseljenog i usnulog sela Dalmatinske Zagore. Prvo lice jednine je ja, drugo lice jednine je ti, treće lice jednine on ili ona. I tri lica u množini imamo, to su prvo lice množine je mi, drugo lice množine je vi i treće lice množine je oni ili one. Oni ili one. Vidite, dakle, ova glagole mogli bi promijeniti kao glagolska lica. Pa ko mi znao promijeniti glagol brijati kroz glagolska lica? Ja brijem, ti briješ, on brije, ona brije, mi brijemo, vi brijete i oni briju. Oni briju. A da li bi vi sad znali jedan od ovih? Robert, ajde ti uzmi jedan glagol i promijeni ga kroz glagolska lica. On kopa. Da, ja kopam, ti kopaš, on kopa, mi kopamo, vi kopate, oni kopaju. Oni kopaju. Tihomire, ajde ti jedan. Ne moraš ti odavde s ploče, možeš ti jedan uzniti sebi jedan glagol i promijeni ga. Oni šišaju. Oni, dakle, šišaju. Ja šišam. Oni šišaju. Ma ja šišam, ti šišaš, on šiša. Mi šišamo, vi šišate i oni šišaju. Oni šišaju. Dobro, sjedi. Marija, ajde ti još jedan glagol. Ja nosim, ti nosiš, on nosi, mi nosimo, vi nosite, oni nose. Radim u ovoj školi već 8 godina. Ovo je naša područna škola od Ivana Kovačića Cista Velika. Nalazimo se u područnoj školi Dobranje. Imamo trenutno 7 učenika u četvororaznoj kombinaciji. I to jednog učenika u prvom razredu, 2 učenika u drugom, 1 učenika u trećem razredu i 3 učenika u 4. razredu. Svake godine imamo veliki broj osipanja djece, tako da već 2 godine ovdje radimo kao četvororazna kombinacija. Do nazad 2 godine bila je dvorazna kombinacija. Kako veliki broj djece tu završi 8. razred, odmah za sobom vuče i mlađeg brata ili sestru koji se nalazi ovdje kod nas u područnoj školi, koji se nalazi možda u 2. ili 3. razredu. Tako da cijela ta obitelj ide u Split ili Zagreb, pa je
razlog tome da ovdje imamo tako i mali broj djece. Ne samo da je to razloga ima i drugih, jer nemamo tu u blizini nikakvog pogona, tvornice, ničega gdje bi ljudi mogli raditi. Zato ljudi idu u veće sredine gdje bi mogli preživjeti. Djeca su tako, što se tiče uspjeha, prosječni. S obzirom da se nalazimo u četveroraznoj kombinaciji, a vrlo smo skromnog i sa nastavnim sredstvima i pomagalima, pa ovo što imamo najviše radimo sa pločom i kredom. Što se tiče mas medija, to vidite i sami da nemamo ništa. Ja se zovem Marija Vuletić, idem u 4. razred, živim sa mamom i tatom, živim na Dobranjama. Ja se zovem Robert Čubelić, idem 4. razred, živim na Dobranjama, živim sa tatom i mamom. Ja se zovem Tihomir Čubelić, idem 4. razred osnovne škole Ivan Goran Kovač. Ja stanujem na Dobranjama, moj tata stojim, ja stojim s mamom i tatom. Ja sam Mirko Vuletić, idem 2. razred, stanujem sa tatom i mamom, živim u Dobranjama. Ja sam Marina Milardović, idem u 2. razred osnovne škole Ivan Goran Kovačić, stanujem na Dobranjama sa didom i babom. Ja se zovem Ivana Lerotić, idem u 3. razred, živim na Dobranjama, stanujem s tatom i s mamom. Tonka.
snijeg pa nije došao autobus. Ja ne znam kada je bio ovoliki snijeg ovdje. A vidi je šta gori. A šta ćeš? Sad me naložilo, mora gori. Jesi ti bio u školu? Nisam ni ja bio. A što ti u školu? Ako dođe autobus, hoće? Ja ne znam. Ako dođe, ako ne bude leda, ako bude leda neću ići. Uopće, nisam. A je ga napadalo ove godine ko nikad. A gdje? Ja ne pamtim kada je ovo isto napadalo. Ne pamtim ni ja. Ima svojih 15 godina. A Bože da se ne istane vatra. Neće se ona istane, neće. Ne boj se. Kad ćemo se grudat? A možemo poslije ručka. A mogli bi ja kažem. Malo napravi kojega snješka i... Ti zovi jednu ocjenu u školu. Jesam u prvom, ali u prvom još ništa. Koliko si prošao prvo polugodište? 2. 2. Koliko si ti? A ja sam s 4. Je gori. Franjo Tuđman, naš rođeni brate. A moj Frane, poginicu za te. Žali, draga, vrime izgubljeno. Oj, Zagrebe, grade pokraj Save. A jeste došli iz škole? Jesmo. A kakve su ocjene danas? Dobro. Ili jedinice ili dvojke? Ja mislim da niste više ništa. Ima li koja peticu? Ima. Koja? Ja i on. Ti? I ne vjeruje ja vašemu polu. Da ste vi peticu dobili. A po cijeli dan se kližete ovdje po snigu. A kad učite? Ova će biti učenica, vidiš? Ova. A vi ništa. A didove dice, majke ti. A volite vi dida? Volimo. A volite da ja radim? Da kako. Ima da ste prave, da budete dobre, poštene i da dobro učite. A ko vas uči, ko vas? Kako učitelj ime? Mujo. Mujo iz Livna. I dobro? A je li on vas uči hrvatski jezik ili drugi? Samo hrvatski. Hrvatski? A on Mujo i uči vas hrvatski? A to je dobro. Pa zna li on hrvatski? Znate.
kad završite školu, onda ćete uspjeti, jel? Na posao? A? Ja ću sa sinom. Onda ćete u Split tražiti na zapošljenju, knjižicu ćete imati. Na birovu rada. Ja mislim do vaše škole da će biti bolje. Dokle vi završite, da će biti bolje. Neće biti valjda nezaposlenosti. Selo moje cure mi te kvare, čobani se nose na očale. Oj, Dobranje, selo na okuke, u tebi su cure ko jabuke. U Dobranjin kuće u 3 reda, kad pogledaš ko Zagreb izgleda. O Dobranjska crkvice na brijegu, čuvaj mene i moga kolegu. Ovo su ti iz Dobranja deca, čuvala i Marija Divica. Ja bi htjela da ovo moje unuke radovali, one se slabo dojmu. One iđu za školom, pa škola puno nosi nizi. Imala sam ja i svoju nevistu, imam, ja ne volim ni ona ovo raditi. A ja bi to htjela da radi. Ja radim, ima 45 godina. Meni je ovo bio kruh, meni i moje 2 dice što sam imala. I ja sam sa tizin svoju dicu odgojila i dica su dobro, hvala Bogu, živjeli s tizin. I ja samo jedina stvar što nisam uplaćivala, nisam imala pensiju. A to inače ja se ne bi nikad promijenila sa nikim ovdak. Jer ba sam uvijek radila, ali treba biti vrijedan ko će raditi. Treba misliti kad ćeš raditi i u ponoći i u podne. Ja sam poslije imala 45 godina, ja u svojoj kući nemam ništa nego ovo što vidite oko mene. To je sve otišlo vani, što sve je otišlo. I eto ti moja dica draga, a mladi narod slabo ga dojmije, ali ja bi htjela i radit i ovo, i ja sam mogla svoju dicu u svojoj kući gojiti i davati im kruh, i oprati, i iskuvat, i blago još udržavati. Imala sam svoj svaki stvar u svojoj kući. I eto ti moja dica. Imala sam 2 do svoje dice, udala sam, oženila sam, sve su ovi. Eto vam, sad što ću vam još jedan. Ja sam Marijan Kegalj, živim ovdje u susjednom selu Cisti Velikoj. Mogu vam reći o životu na ovim područjima. Naši djedovi, kad su došli ovdje, isključivo su živjeli od ove škrte zemlje koju su obrađivali sa nešto malo stoke, krupne, sitne, recimo ovaca, koza, goveda, od toga se je živjelo. Budući da su se množili, i kad se stanovništvo povećalo, nije se moglo od toga živjeti, morali su ići trbuhom za kruhom širom kugle zemaljske, kako u Europu, tako i u Ameriku i po cijelom svijetu. I kako su god išli vani, zarađivali kruh, i to su bili polupismeni ili nepismeni, ali svejedno su se znali snaći u tuđem svijetu. Ovdje su vraćali se svojim kućama.
Nas su odgajali u pravom duhu, kršćanskom i katoličkom. Usmjeravali su nas da budemo pravi i pošteni Hrvati, da budemo zapravo ono što jesmo. I donosili su zapadnu kulturu. Tako su naslijedili poslije naših didova, naši očevi, pa i mi i uvijek smo prenosili ono na naše mlađe da budu pošteni i da budu ono što u stvari jesu. Gastarbajtera. Nikada neće saznati naši vršnjaci koji nam zavide na novoj garderobi i visokom džeparcu. Kako je nama, djeci gastarbajtera, jer oni se nisu budili u rana jutra kad roditelji krenu na put. I šta oni znaju o koferima, pacošima i suzama? Što oni znaju o onom grlu koji kao čvor najprije zaveže želudac, pa krene kao vatra prema grlu. Stegnete u grudima i ne možeš ništa reći. Pomažeš im pakovati stvari, a ruke kao tuđe, kao drvene. I zašto su svaki put ta jutra tako hladna? Mi, djeca gastarbajtera, najbolje znamo kakva praznina ostane za njima. Moj pogled traži da li su nešto zaboravili, premda duboko u sebi znam da su zaboravili mene. A sve sam im obećala što su tražili i da ću slušati babu i da ću učiti, da ću im se javljati, da neću trošiti njihov krvavo stečen novac. A i oni su meni mnogo toga obećali, da je sve što rade za mene, da će me na ljeto odvesti ili da će se oni vratiti. Na kraju su mi mnogo toga htjeli reći, ali su zaboravili. Nisu se mogli sjetiti. Kad bi znali moji prijatelji kako svaki put dio mene oni odnesu sa sobom, kad bi znali moji vršnjaci koliko je neostvarenih snova i želja skriveno u duši djece gastarbajtera. Ognjem izgorila, što si naše ljude umorila. Di si rojak, nema te odavno, ali ti je srce zaboravno. Ne žal, dragi, što si u svijetu, ja ću čuvat ljubav započetu.
I ja vesela nitko ne osjeća, došlo pismo od mojega cvića. Da znaš, majko, kako ti je sinu, teška srca ide u tuđi. Nada umire posljednja. Prošle godine u ovom selu otkriveni su rudnici boksita i podzemne vode. Dovršene su asfaltne ceste prema jugu i sjeveru sela. Autobusne linije su redovite, a uskoro ćemo čuti halo i iz Dobranja. Dakle, nešto se ipak kreće na bolje. Kućom se ne smiš nakašljati, a sinovi uvijek su u svitu, u mladosti najliš pred cvitu. Od rada se jadi skrivili, ni za Božić kući nisu bili. Ono što su zaradili para, sve je majka pofrajala stara. Oko čeri i oko ormara, ide selom pa je stoji vika. Udaje se moja mila dika, udaje se moja čerka Ruža. Ej, voli one sina i muža. Jadni stari crnji nego tava, pa promišlja bar da ode đava. Ale more podnositi jade, gledajući šta po kući rade. Pa ga često stara stane vika, al ga stara brzo zamučika. Odmah stari pristade vikati, prikrsti se i ode kopati. Još ponija kapule i kruva, njima se vriško meso kuva. Da gotovo bude za užine, jer joj čerka ne ide sladine. Slušaj, čerka, krvi, ovo ti je majčin zakon prvi. Pamti ovo ciloga života, bolje ti je ovo nego dota. Budeš li se vješto znala saći, i majka će često te ovaći.